Kecengsi kardom kadu kawe karbitish 2.0 YouTube channel long kelangarat on first time la pen pini nali tumhan na kiwan pi labang ke Assam Transport Department hin pen kapik lang pon avering warsai aputhak sinali tumhan la so video long nang than pachini ponik po nali tum ke thek pon long ji labang ke kon anapo sa vacancies sidoma ka char leng ding ko an sinang ji ma ka apply ko son sinang ji ma la so details mo deklar daga lam labang ke nali tum la so video long si thek pon long ik po nali tum han tuning reglo nali tum la so YouTube channel long jong si naka humri milang puleka chinghon pen subscribe ikon latest update kilong wer je pan bell arjan theknoi hoda sta nali tum berpon hik de non tang de non pathek pen Assam Transport Department hin pen kapik langpon avering warsai a details le langpon lona la pen chet tang de non pathek pen chethan polona Assam Transport Department avering warsai aputhagle lapen kiching sinali tum dak thek ponlong ekpo organization amen labangke Assam Transport Department of Assam no lapen apply process labangke online se apply nangpo apply last date labangke 13 September 2024 answer last date lo post amen labangke dak enforcement inspector mate EI a post lason datak dak job location labangke all Assam lo lapen job category labangke state government jobs lo lasening ke hang abang fu abang fietum jong sinali tum jogdon ingtung pulote la so video nali tum kiching pen kijut an lang ponigon lapen lason son update kilong verzi afan pulotang tenali tum la so YouTube channel labang kenali tum subscribe igon lapen on kladak detail salam lang polonang lapen chethan polonang kiching sinali tum important updates lang damlo pulote nalitum official notification release pon labang ke dak 6 August 2024 si release pon lo lapen apply start date labang ke kai apply ke cheng ponji labang ke non 13 August men dak cheng pon lo ke dam tang 13 August men si lapen application last date labang ke dak 13 September 2024 si apply last date lo Lason hatak puthot lang polona Assam Transport Department Recruitment age limit labang ke dak lason no minimum dak 21 years an playing nang ji lapen maximum labang ke 38 years an dak playing nang po lason hatak dak age election bang lason lo SC ST atum 5 years lapen OBC OBC atum afan 3 years pulotang ke dak maximum kipi pon 38 pulote 43 years an baki SC ST tumang jogdun long ekpo lapen 41 years an baki OBC OBC tum stame jogdun long ekji application fee lang damlo pulotang te unreserved mate OBC EWS a candidate atum 297.20 paisa lason thata SC ST atum afan 197.20 paisa lapen BPL candidate jong sido pulten lang litum 47.20 pesa an pinang po lapen payment mode labang ke online si payment nang po lason data puthot lang po lo nang education qualification labang ke kachini nang jikinang sotlo candidate must possess of degree in arts science commerce of university recognized by government of Assam lapen candidate labang ke degree ki untang nang po arts natuta chok science lapen commerce anata chok sitamin degree bang complete nang po lapen 3 years andak diploma donang po automobile anat lapen mechanical engineering anat stame donang ji son datak puthot lang ponthul nang apus a vacancies ko an sige doma lata kachini nang ji kinang sot lapen kachar lang ding man alitum thek ponlong iglo degree bang complete nang po lapen number of posts labang kedak 27 an pipon lo lason datak dak category wise sedak ketak pon iglo category wise lang namlo pulte unreserved mate open category labang ke 14 andak pipon no apen OBC atum fan katuka pen 6 an pipon no lason thak sidak TT adibasi atum fan stame 1 an apus pipon no lason thada SC category atum fan stame hini an apus pipon no ST plans atum fan stame dak hini an apus pipon no lapen lason thada ST hills atum fan stame hinian daga post vacancies bange thak pon iglo lase ST hills long stame hini do lapen bahinia farmando lason thata nalitum ladak open category mat unreserved long pen nalitum jogdun stame chok ekji ka apply nang ji koson ma pulotang te nalitum important web links mat website links nalitum dak pen long pon ekji
online application links tami long pon ek hola so a page long nali tum link long ber pen dag nali tum a mobile mate laptop skin long tami page apply fan nangklang ekpo nali tum ki cheng sidak personal details la pen education qualification details nali tum fill up nangpo la son tha da passport size photos signatures tami nali tum upload nangpo la pen kinang so documents upload nangpo la pen puthot application fee la bangke nali tum kan mana ke hang sorting payment nangpo la pen puthot submit nangpo payment complete dalote ngapen nali tum fan acknowledgement alo nang pxg hola so acknowledgement alo banali tum print out ikpen b kok nangpo la son tha la so article lang wang lo pul nali tum apply links tame long pon xg la pen official notification links tame long pon xg la pen non video kijut molam nili non nali tum fan official notification alo bana piklang pon ikpo la pen screen along nali tum thek pon long ji la hello official notification mate advertisement alo long Assam Public Service Commission hin mate APSc hin pen sidak kapiklang pon iklo la pen nili nang ke than pon ateng lo apos vacancies la pen details ta ke tokanta apos semen la baki EI mate enforcement apos transport department hin pen kadu ka ve pen 27 an apos vacancies la pen category wise ke thak pon sta men nali tum la screen along thek pon long exi la son thak si salary cons longzima la sop thak sta men nali tum dak thek pon long ikpo eligibility criteria education qualifications ta men nali tum dak pen thek pon long exi age limit aputha sta me thek pon long ikpo la so advertisement along si kadu ka ve details ta me tok pon atlo la pen ison alam nali tum dak thek longji the small family norms la so form ba nali tum long do vek na po la bang fill up don si nali tum upload na po la pen na son thak dak dates ta me pipon iglo kadu ka ve dak details application fee ke planning ji a process ta me nali tum dak pen thek pon long iglo documents ko an MB la pen copy a format se documents ka upload pon engima la so process ta me la so advertisement along se kadu ka ve details anta thek pon long at po da pen nali tum contact details to jong se copy ne ke thek thea so ando pul nali tum da contact number pipon da helplines to ye nani tum 10 am to 5 pm ang bong nani tum call lo pulte details salam nani tum arju long ekpo la sila so advertisement alo long ke do anason bani lista nani tum han nang than pachini pon thek that po la thema dak pera an na page to la pen ke talks na meeting o la pen so advertisement alo nani tum whatsapp group telegram channel long lang lo pulte nani tum thek nam long ekpo la sipinia video long bang nili na ke than ponji labang ke la an chota la pen so video nani tum kan ma share go karbiang long aras tami palang ikna la pen pachini ikna ase domi thakmi kadu ka ve karbitis 2.0 youtube channel long kilangara do on fans tami nili hin pen kardom to change your